E aku hui a kai manawanau mai, tau mai rā ki te Ao Māori. Tuatahi ake e whitu te waru atu anō ngā take coronavirus kua ki te ake i ngā haora e rua te whā. Kua pahure. E whitu te toru ngā take hou, e rima ngā take tūpono. Nō reira e ruarau e waru te toru ngā tāngata ki Aotearoa nei. Kua Pākia. E rua te whitu ngā tāngata kua whakamaui ake i tēnei mate. Toko whitu kei rō hōhipera, toko toru kei te hōhipera o te whanganui iātara, toko rua kei te hōhipera o whakatū, ko tahi kei Waikato, ko tahi kei te Taitokerau. E rua mano e whārau te whitu ngā whakamātautau putanoa i te motu, kua tutuki. Nō reira te rua mano e onorau, e waru te toru ngā tāngata, kua whakamātautia. Nā kua whakapuakitia e te kāwanatanga he raurau pūtea, e rua te whitu miriona tāra mā ngā ratonga pāpori, e pai ai tā rātau toha i ngā rawa manapou ki ngā whānau, i te whenua e noho here nei. E ai ki te Premier mā tēnei e nui ake ai te tautoko ki te hunga whakaraerai. The package supports services that ensure people have access to the food and other goods they need to survive, provide a place for people to live, support disabled people to maintain critical well-being and keep families safe from domestic violence and offer crisis support. Salvation Army did 3,100 parcels last week with significantly higher demand in the Auckland and Northland regions. This package will support providers to keep up with the demand. Ki te puku o te ika i nā e nei, kua piki te rahi o nā take mate uruta i te waiariki ki te iwa, whai muri i te whakapāhotanga i te ahiahi nei. Nā hei whakawhānui ake i tēnei kaupapa, kia whakawhiti atu tātou kia Kereama Rights kei rotorua i tēnei wā. Kereama, he hatau i kite ai i te rangi nei. Wikitoria, ai tika tau e iwa ngā kehi ki te waiariki nei, e toru ki te Bay of Plenty District Health Board, e ono ki te Lakes District Health Board, arā atu i rotorua nei ki taupo hoi anō ko tahi te kehi hou ki rotorua nei. He wahine e rua te kautau te pakekei hoki mai i Dubai ki Tāmaki Makaurau, kātahi karere mai i Tāmaki Makaurau ki rotorua mārunga i te waka NZ 8-5 i te ahiahi o te rātapu kapahe moake nei. Nā kāore i te mōhiotia mehemea no rotorua te wahine nei no tā wāhi rā nei, kei hea rā nei ia e noho ana he aha hoki te āhua o tōna hauora i tēnei wā, engari e mōhiotia ana kua tau mai ki rotorua i tēnei wā. Nā ke kaupapa ke atu tērā tētahi tokorua kātahi anō ka hoki mai i Itāria i nā noa nei e noho taratahi ana, e kimi whakautu ana i te kamupene whakarite haerenga i a Triple Deal i whakarere i a raiwa ki Itāria i te puku o tērā uruta. Day 1, 7th of March. He haerenga rā whānau i haukoti hia tō mua hia. From New Zealand to Rome to Italy. Nā runga i te uruta korona. We were worried right up until about 2 weeks before we left. Engari nā runga i te tohutohu a Triple Deal, he kamupene whakarite haerenga i haere tonu a Warren, rauwa ko tana makau ki Itāria ki te puku o te uruta. We said, what about the virus that's happening over there? They said, you'll be okay because it's only in northern Italy. That's the only reason why we went. Tōna tikanga he haerenga te kaumāwhitu rā te roa, engari ka eke ana ki te rangi tuarua, kaukati hia a Roma o tira a Itāria, ka whakakorea te toenga o te haerenga. We got to the airport to fly home, and then the airline wouldn't allow the Kiwi contingent on the plane. E ono haora rātau e kimi huarahia nei te taunga rererangi, e whakapātu ana ki a Triple Deal ke whakarere ke hia ngā rerenga, engari auare ake. We were trapped there, we were stranded, we were abandoned. We weren't getting no help from Triple Deal. The airline just refused to put us on the plane because Australia had closed their borders. Nā wai i te kaumārua mano tāra te utu, ka mate a Warren te utu i tōna whā mano anō kia hoki mai ai rāua ki te kāinga, ki reira noho taratahi ai. And as you can imagine, tensions were getting high. Please know we are doing everything in our power to bring you the best outcome as soon as possible. E hia kene ngā wā ko whakapātu a Warren, me ona hoa haere ki a Triple Deal, kua tiku i mērā atu, kua waia atu, engari kaore anō rātau, ke whakahoki kōrero atu. He oi I whai wāhi atu au ki te tuku pātai ki tētahi kaimahi I te rānei. Can you explain why they were stranded in Italy? We're very aware that their trip was interrupted and they've had a horrible experience. We're very, very acutely aware of that. We are in the process right now of trying to work out what we can get for those passengers
as we are for lots of people. O te ake e aroa ana te take e te kaumupene i nāia nei, he oi i tatari tonu ana a wārena. We probably won't expect anything back, but talk to us about it and see why we were left stranded at the airport. Hei whakarāngai ake i te aho tea, ka tahi anō tētahi tokorua no taua tira haere, ka pāngia i te huaketo COVID-19. Wikitoria hei āpiti atu ki tērā e rangahau hia tonu tia na ngā kōrero mo te tokorua rā, engari hoki mai ana ki roto rua nei, ia tae te tōna tikanga e muia ana tēnei tiriti i te mahi a te tāngata ka pō i mai ki te māke te pō o roto rua, he mea nui tērā ki konei, engari i te pō nei e pāororo ana ngā reo o ngā kirikiti me ngā manu i te korenga o ngā tāngata i konei, nā runga i te aro nui ki ngā tohutohu kia no hia te kāinga hoi anō, ia hau e karo rea nei te rā nei, i ki te au i etahi e takahi tonu ana i ngā tikanga, ko te hunga kāinga kore o rotorua, ko te nuinga kua haere ki o rātou whare whawhati tata, engari a rā tonu etahi kei konei kei te puku tonu o te tāone e noho mai ana. Hoi anō kia tōwai tia ngā kōrero kia koutou kei te kāinga e mātaki mai ana, e noho ki te kāinga hei oranga mo te iwi. Ka tika rā hoki e kerea mai mihi ana ki a koe i nā whakamāramatanga kia haumaru te noho e hoa. Kua whakai te tangata nāna i pupuhinga uri ihira mā i o tautahi i te rātau, ki ngā heitara kōhuru e 50 mātahi, ki ngā heitara e 40 mo te ngana ki te kōhuru me te whakatumatuma anō hoki. Ka whakawhiuhia te tāne ka tāre wāna te whakataunga ohotata mō te mate urutā. E ai ki ngā mana nui me te ratonga o mana ki tangata, ko te mea nui kaore ngā pārurenga e rongo anō i ngā mamai mā te haere ki te kōti. I know that there will still be, I'm sure, a certain sense of relief that the whole nation, but particularly our Muslim community, are being spared from a trial that could have otherwise acted as a platform. Nothing will bring their loved ones back, but this is a small reprieve. E rima rau ngā raurau kai kato hae nā atu e te mihana o tā maki makaurau ki ngā whānau i ia wiki. He oe no tērā praere tainua ki inanahi nei, kua piki ake tērā nama mā te 50 ōrau. Ngā āhuatanga o te wā, kai te whakapā atu rātau ki ngā whānau mā te wāia, ka mutu ka heri ā tina nā atu i ngā kai. They've now moved to operating through requests via phone rather than in person and then drop off or pick up. I spoke just yesterday with Mayor Phil Goff around the work Council is doing to support some of the food that is being packaged up and provided to those in need. And so far, that system appears to be working well, but we want to make sure it's well supported. Nā kua roa nei te kaiarahi takirua o te pātika kāriki a Marama Davidson e whai ana kia whakatika ke i ngā raru whare ki Aotearoa nei, mātua rā te tonga o tāmaki makaurau. Ai whakawhānui ake i te take nei kia whakawhiti atu ki a Marama Davidson i nai nei Marama tēnā koe i tō whai wāhi mai ki tā tātou hōtaka. Tēnā koe, tēnā koutou katoa. Tuatahi ake kātahi anō te kāwanatanga ka whakapuaki ake e 27 miliona tāra kato hae nā atu ki ngā ratonga pāpore. Ka whai hua rānei ko te hunga kāinga kore i tēnei pūtea? Ai, he pūtea tēnei ki te tautoko i ngā rōpū, ngā hunga hāpore ki te tautoko i te hunga noho kāinga kore. Nō reira, he pai tēnei pūtea, Me tuku aroha kia koutou ngā rōpū tautoko ki ngā whānau noho kāinga kore i tēnei wā. Nō reira, ka whai whare etahi o te hunga kāinga kore? Ai, ko tēnei pūtea, he pūtea kei te mōhio te kāwanatanga, ko ngā rōpū hāpori, i Wainganui ia hāpori huri no i Aotearoa, ngā hāpori kaha, ngā hāpori whakawhanaungatanga ki aua tangata, ki aua whānau noho kāinga kore, noho kai kore, nō reira ko tēnei pūtea ki te tuku atu ki a rātou aua rōpū manaaki mō te mahi manaaki atu i aua whānau katoa. Ai. Nā e whakarohia nā rānei he wāhi motuhake e pai ai tā ngā ratonga pēnei i a waka of caring, āwhina i te hunga rawa kore i ngā hapori?
Ai, ko tērā whare, te waka of caring, tētahi o ngā tino whare o tēnei o taku hāpori o Manurewa, e mahi kaha ana tonu I tēnei wā mō ngā whānau noho kāinga kore. Ki tōku nei hiahia, he pūtea tēnei, te pūtea hou o te kāwanatanga, ki tōku hiahia me tuku atu ētahi o tērā pūtea, ki te awhi I Awaropu, ko tētahi o ngā tino mahi tēnei wā ki te tautoko, he aha te mahi tika ki te horoia mō ngā kaimahi, me horoia ringa, me era atu mea kia noho haumaru I tēnei wā. Nā, I tēnei wiki I puta te karanga kia whakatuwheratia ngā mō tērā e wā te ana, hei haumarutanga mō te hunga kāinga kore. He hara tāu ki tēnā? Ko te mea tuatahi I tēnei wā, kaihia ngā whare mō ngā whānau katoa, me tuku whare, me tuku wāhi, tika wāhi haumaru. Nō reira, mena ko ngā mō tērā I tēnei wā, kai te pai, engari kia hau nei tērā pia he whare atu ki ngā mō tērā, he whare kāinga o te kāwanatanga, o ngā iwi, ngā hāpori hoki, ko te mea nui, he whare he wāhi pai mō ia whānau. Marama Davidson, e mihi ana ki a koe I nā kororo. O tira I tō whai wāhi mai ki tā tātou hōtaka I tēnei pō, tēnā koe. Kia ora.